Abashomesa bishomerere no bagirango bagerezeho gushomesa konge mbeera y'ebintu bwahateriyo neba maramani. Njiba enjura negwa nyingi munonga eje inomuyaga kituretera abana twabiho mu kirasi ezembi twaba twaro mu kirasi bimwe biceho byemereza lessons nanke enjura yiza no boyine kwetega abana kugira ngo either nibaza kuterwa enjura kuba higuru amabati gona gafumikire dene kindi ebizimbe byonka nebihenjere no boryaho ryo nosomeso ryacu arbaho orebe ekikote cyagwera umwana. Uwe mukuru w'abazaire nagirango bakagezaho bayiyombekere cyombeko bityo baremira mu mahanda kandi ngo tubine nante baho abeji barukushomera mu mucucu bizimbe byabana kusitamamo ebyo tutubyina nangwa niyo shonga mpango aho kuba umwe entebe no turabe tazine kunka twantuma yango abana tibari kuterwa njura kikaben kitweraho konko ngwirowe mu 2013 okushana hati atwine ikindi kigavumenti yatuherize kuyaho ikatuyamsaha amabati agutwasakize ekizimbe kiriya. Tugambire na mukuru w'ebyobwegesa wa district ya RUBIRIZI Hanshongeji ugizire ngo no barabe bataka bagarukiremo mu bahandike babatira mu plan zabo. Education development grant twagira ngo next financial year igere next ko kwa mshanzu daida ya kuba tugomba kwa mukaga twabahirije kizimbe cya classroom block. Abo bwahatino bagira ngo haba hatine kikozurwe ibyombe ko byona nibiza kwiremana buhwaho gasha kwa Onesmus ndiye nabo.